tun karkalta May nithuma Mizoram Institute of Medical Education Myanmar ti Abultran Medical College atanga Mizo nulale tangwal mi somsari pangale state pona trangin mi somni ten Dr. Puitling anan pa chhuakte hi alomom katitak seta hetiang hun thleng tur hian kan ministry ka pathianin min kai hruaya kan chief minister pudal than holate kan health minister masa pudal rin lian asai lo tele pu dinga chatuan ram min pan san ta parliamentary secretary health department ten bul antrana tichuan hun local zela kawin official tenen theito pin ma kan la chawa kan chief minister tele kan finance minister te min du saknain le kongsang sanga official ten theito pa min troi omna yang hian alot linna kan han changta hi alomom katitak seta pathian chuale kan ho tu masa te chunga lom thu thinlung takin kasoi ni tin hei bachelor on om tur te point tuang taka anjir sun zom zel theinan du sak na kalana tuna doctor on pas tharta te hi kadu sakna kalanin anjir zel la tura po tuang taka an kal zel kadu saka tin hetiang ang hun kan tong hi Mizoram tan po me lungpoi mo tak kan thunna ningein ka hria kan hun local zel tura po kan sarkar hian medical college hi nuat taka enkol zel turin kangenin ka beisei ni